IRGC ni cya gisirikare kidasanzwe gishinzwe kurinda impinduramatwara mu gihugu cya Irani cyahamagariye ibihugu byose by'abasilamu ku isi for a Muslim military alliance. Ibihugu byose by'abasilamu bagakora igisirikare bahuriyeho cya kisilamu. Igisirikare ibihugu byose by'abayisilamu ku isi, igisirikare cya Irani cyabasabye ko bakora igisirikare kimwe bahuriyeho, ndetse Irani inatangaza ko yiteguye kuyobora icyo gisirikare. Aka kantu gasubiramo. Irani yasabye, igisirikare cya Irani cyasabye ibihugu byose by'Abarabu gukora igisirikare kimwe bahuriyeho. Bamara gukora iki gisirikare kimwe bahuriyeho, Irani ngo iriteguye kuyobora icyo gisirikare no kugitera inkunga ishoboka yose. Kim Jong Un amaze kurikoroza. Kim Jong Un amaze kubwira abaturage be, ariko anahereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gasopo kuri intambara batangije kuri Irani. Ahita akabwira abaturage be, arababwira ngo abaturage banjye mwabibonye, yarari imbere y'inteko ishinga amategeko, aravuga ati mwabibonye ibyiza byo kuba twe twarahisemo gukora intwaro kirimbuzi, ngo ubu ninde watunengera ko twahisemo gukora intwaro kirimbuzi? Ati ubu nta watwirataho, nta wapfa kudutera uko abonye. Ati rero Amerika mwitonde kuri ibi bitero byanyu ku gihugu cya Irani, dushobora kwimanukira. Israel yo iri kurwana intambara yo kwagura ubutaka. Icyo cyo mu cyumve. Israel ubu twamaze no kwinjira mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Israel iri kurwana intambara yo kwinjira ku butaka kandi ikagura ubutaka igenzura. Mu byibuke ko Israel avuga ko itaragira na kimwe ku ijana cy'ubutaka bwahoze ari ubwayo. Trump ati nategetse Netanyahu kurekeraho kugaba ibitero, ariko ibyo ntabwo bijya bikorwa. Netanyahu aranambwira ati twebwe rega ntabwo turi kugendera ku itegeko rya Amerika nyakubahwa Trump. Ati turabubaha, tugira dute, dukomeza ahubwo dufatanye intambara tuyinoze, ibintu byose bigenda neza. Iyo Trump amaze kuvuga gutyo nuko Netanyahu ahitaza akavuga intambara igakomeza, ibyo Trump yari yavuze bikaba umugani bikarangira aho ngaho. Ibi biganiro Trump rero yazanye, iyi nyito y'ibiganiro Trump yazanye, avuga ngo ibiganiro biyagiye twagiye kubona tubona arabizanye ibiganiro, tumaze iminsi biri mu biganiro. Irani iti reka nta biganiro twagize, ariko amakuru ari kugenda agaragara nona aragaragaza ko akantu k'ibiganiro gahari. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi nk'abandi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi, abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kuroga, narozwe ibitegano ndetse n'ibihuhirano. Naje kubona umuganga gakondo ufite inkomoko muri Tanzania, aramfasha, ubu narakize neza, ubu nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Abasirimu bamaze kutugana muri Fablawudote, urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho, Fablawudote ni igisubizo ku batugana. Dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati, intebe zo muri salo, ibitanda na matera, TV stand, intebe zo muri jaride, intebe zo muri salle à manger, izo kuri piscine, garde-robe, ibitanda by'abana, intebe zo kuri comptoir, ibikoni bigezweho, ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye. Design yose ushaka turayigukorera. Aha bagukorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fablawudote. Wadusanga dukorera mu Gaciro ka Gisozi, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira: 07 12 40
8886 Fabra Hotel, igisubizo ku batugana. nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV, mwebwe mwese tubana mu biganiro byacu nkuko musanzwe mubimenyereye. Dufashe uyu mwanya rero kugira ngo tubagezeho kino kiganiro twabateguriye. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba CR TV, mwebwe mwese tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, uko tubana tukabagezaho ibiganiro, katubashimira mwebwe mwese tubana mu kwagura umuryango mugari wa CR TV. Asigaye tukaba dukomeje gukora byinshi kandi bigaragara ko turi kujya mbere. Njyewe rero ubategurira ibiganiro nkanabibagezaho ndi Robert Sympathique Iyandemye. Uyu munsi rero tugiye kunyarukira mu burasirazuba bwo hagati, turebe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ndetse na Israel, turebe mu by'ukuri muri rusange aho iyi ntambara igeze nuko ibintu bihagaze kugeza kuri uyu munota. Icyo twabasha kubabwira nuko nkuko mwari mwabyumvise twabibagejejeho ko Perezida Donald Trump yari yatangaje ko hari ibiganiro biri kuba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Irani, tugashaka abantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika baganira nabo bikanga, tugasanga nta bahari nyine kugeza na n'uyu munota. Trump aracyavuga ngo ndi kuganira ngo n'umuntu wo hejuru cyane ukomeye, ukamushaka uwo muntu ukamubura. Irani ikavuga iti twebwe ntabwo turi mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika iti turi mu biganiro. Ibyo byaje kuvaho rero, ahubwo ubu ngubu igihari nuko igishoboka ibiganiro byo byaba bihari cyangwa se biratutumba cyangwa se byaranabaye cyangwa se biri no gukomeza, ariko igihari impande zose ziri kuganira kuri iki kintu. Ikuba rero impande zose zaba ziri kuganira kuri iki kintu, ariko Amerika ikabyemeza, Iran ikabihakana, Amerika ikabyemeza, Iran ikabihakana, icyo ni ikindi kitabuza ko ibiganiro biri kuba. Ikindi kandi nanone Iran iragaragaza iti twebwe ntabwo twizerera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko inshuro zose tumaze kuganira barakomeza bakaturasa. Ubu havutse ikibazo gikomeye. Amerika iti turi mu biganiro, bikagaragara ko ibiganiro bishobora kubaho, ariko Amerika iri kongera ingabo muri Middle East. Namwe mumbwira turi kuganira ibintu biri kugenda neza, ariko ingabo ziri kwiyongera, noneho ingabo ziri kuza bari gutekereza no kujya kurwana ku butaka. Ibi ngibi rero biragaragaza iki? Biragaragaza za gahunda za Amerika z'uko Amerika ikugaragariza cyangwa ikwereka ko muri kuganira, ndetse ikanakwereka ko n'intambara ishobora guhagarara rwose mukaganira ibintu bikagenda neza, ariko inyuma bari no gutegura intambara ikomeye cyane. Mu magambo make, ibi ngibi Amerika ishobora no kubikoresha nk'agahe ko kwisuganya no gutwara ingabo, ariko Iran yizezwa ko iri kujyanwa mu nzira y'ibiganiro. Icya kabiri, Amerika ishobora guhera kuri ibi ngibi, ni nako na Ayatollah yishwe Khamenei bagaragaje yuko ngo ibiganiro ari ngombwa, ibiganiro bigomba kubaho. Noneho bo baza guprofita delegation ya Iran iri mu biganiro na delegation ya Amerika, bakajya bakominikana na Ayatollah, baza kumenya adresse za Ayatollah. Mwabonye ko ari no mu bantu bishwe ku munsi wa mbere. Binashoboka ko irantambara itaranagenwe gutangira uriya munsi, ariko babonye uburyo bari buze kwica Ayatollah, bahita ko banatangiza intambara. Bashobora no kubiheraho rero bagashaka kugaragaza bino biganiro kugira ngo na Ayatollah mushya Mojtaba Khamenei yigaragaze, kuko mu by'ukuri kigaragara Amerika na Israel baramubuze, ntibaza aho ari, ntibaza ahavugira. Bagakoresha iki kintu bari kwita ibiganiro rero kugira ngo babe babasha no kubona ahari nawe bamwica. Kubera iki Ayatollah Mojtaba mushya nawe akwiye kuba target kurusha ibindi byose, ndetse baba bataramwica ntibaruhuke, nubwo kumwica bidasobanuye regime change. Ibi byose si ibintu umuntu akwiye kumva gutyo ngo abyoroshye, oya. Ahubwo kuba ari umuhungu wa Ayatollah Ali Khamenei Sayed, byonyine kuba ari umuhungu w'uwo bishe Ayatollah, iki gishobora gutuma Amerika nayo ubwayo imuhiga cyane, kandi ikamuhigisha uruhindu ku buryo bukomeye wowe utatekereza, utanibwira ndetse utanimagina. Aha ngaha rero hari amakuru menshi ari kuvugwa, menshi pe ari kuvugwa. Muri aya makuru menshi ari kuvugwa na yahe? IRGC ni cya gisirikare kidasanzwe gishinzwe kurinda impinduramatwara mu gihugu cya Iran, cyahamagariye ibihugu byose by'abasilamu ku isi for a Muslim military alliance. Ibihugu byose by'abasilamu bagakora igisirikare bahuriyeho cya kisilamu. Igisirikare, ibihugu byose by'abayisilamu ku isi, igisirikare cya Iran cyabasabye ko bakora igisirikare kimwe
bahuriyeho, ndetse Iran inatangaza ko yiteguye kuyobora icyo gisirikare. Aka kantu ndagasubiramo. Igisirikare cya Iran cyasabye ibihugu byose by'Abarabu gukora igisirikare kimwe bahuriyeho. Bamara gukora iki gisirikare kimwe bahuriyeho, Iran ngo iriteguye kuyobora icyo gisirikare no kugitera inkunga ishoboka yose. Kim Jong Un amaze kurikoroza. Kim Jong Un amaze kubwira abaturage be, ariko anahereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gasopo kuri intambara batangije kuri Iran. Ahita akabwira abaturage be, arababwira ngo abaturage banjye mwabibonye, yarari imbere y'inteko ishinga amategeko, aravuga ati mwabibonye ibyiza byo kuba twe twarahisemo gukora intwaro kirimbuzi, ngo ubu ninde watunengera ko twahisemo gukora intwaro kirimbuzi? Ati ubu nta watwirataho, nta wapfa kudutera uko abonye. Ati rero Amerika mwitonde kuri ibi bitero byanyu ku gihugu cya Iran, dushobora kwimanukira. Hano hari ibitero bya Israel na Amerika muri Iran byarashe ahantu hitwa Arboz Industrial City, ni icyanya cy'inganda mu gace kitwa Khazvin. Muri Khazvin akaba rero ari ahantu hakorerwa ibikoresho bya gisirikare by'igihugu cya Iran. Ahangaha hakaba hagabwe ibitero bikomeye cyane. Cya gisirikare nanone cy'impinduramatwara muri Iran kimaze gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zigomba gufunga ibirindiro byazo bya gisirikare byose mu kigobe cy'Abaperesi, ndetse kubyerekeza ku bunigo bwa Hormuz ibyo bikaba bibi cyane, ndetse bakaba batagomba no kurasa ku bikorwa remezo bya misile za Amerika. Noneho muri Israel naho barakubwira ngo huge explosions were heard over central Israel. Ati ibiturika byumvikanye cyane hejuru ya Israel, likely from low altitude Iranian missile interceptions near Al-Tira. Kuvuga ko bashobora kuba bari kumira nyine ibi misile bya Iran. The US is preparing to send up to 3,000 troops from the elite 82 Airborne Division to the Middle East. This rapid response unit can deploy anywhere in the world within hours. Amerika iri gusaba ibiganiro nabibabwiye, ikomeje kohereza ingabo. Izindi zirenga 3,000 zamaze koherezwa muri Middle East. According to sources, the US-Iran talks will announce a 1-month ceasefire to allow time to negotiate the demands from either side. Hano harakubwira ngo bitewe na sources zitandukanye biravuga ko ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe na Iran bishobora kugera ku musozo bitanze agahenge k'ukwezi kugira ngo buri ruhande rubashe kuba ruri mu biganiro. Ibyo ngibyo ni ku ruhande rwa Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran's message to Trump, ubutumwa bwa Iran kuri Trump: you lied to us twice. Mwatubeshye inshuro zigera kuri 2. Izi nshuro zose zigera kuri 2 mwaratubeshye. Biravugwa na Abbas Araghchi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran. Mu kuvuga ngo Amerika yamaze kutubeshya inshuro 2, hano yashakaga kugaragaza ko ibyo bakora byose bazakomeza kubikora nabo barwana kuko Amerika irababeshya. Hano aragira ati twice we sat down with Witkoff and Kushner for talks. Twice we scheduled another meeting and instead of a meeting we got a war. You lied to us. Ati twicaranye inshuro 2 na Witkoff ndetse na Kushner mu biganiro, ndetse tunategura n'ibigomba gukurikiraho. Mu gihe tubitegereje icyo twabonye ni intambara. Mwaratubeshye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibitero mu gihugu cya Iraq, ahari inyeshyamba zirwana ku ruhande rwa Iran. Bikaba bivuga ko rero Amerika yahitanyemo abagera kuri 7 bakaba bahasize ubuzima n'abandi benshi bagakomereka. Iran yasabye igihugu yabwiye Pakistan, Misiri ndetse na Turkiya ko badashobora kwizera ibiganiro by'amahoro bya Trump kubera yuko ngo bishobora kuba ari umutego. They say the US sending more troops. Amerika ikomeje kohereza izindi
ngabo nyinshi, icyizere nta gihari. Iran iravuga iti aba bantu si abo kwizerwa, Amerika si yo kwizerwa. Cyane cyane na bya bindi Trump yari yavuze, intambara yarakomeje, Israel iri kurasa, Amerika iri kurasa, Iran iri kurasa, ya minsi 5 ngo batarasa ku bikorwa remezo by'ingufu, ubwo turayitegereje tuzumve ko ntaho barashe. Philippines has 45 days of fuel left. President Ferdinand Marcos Jr. declared the state of emergency, and that the Iran war poses an imminent danger to the country's energy supply. Philippines yo, ubwo n'ibirwa bya Philippines byamaze gutangaza ko basigaranye iminsi 45 gusa ya resistance, 45 gusa ya resistance. Iyi ntambara ya Iran yabitarangiye rwose. Philippines ubwo mwabona ibindi bintu bitandukanye. Senator Bernie Sanders muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Senator Bernie Sanders on Pentagon wanting 200 billion to fund the war. Absolutely not. I will not support funding for that war. Uyu nguyu Senator Bernie Sanders baravuga ngo ibingibi ngo Pentagon, Minisiteri y'Intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze byo kuvuga yuko ngo bakeneye miliyari 200 kugira ngo iyi ntambara ikomeze. Ati wapi, ngiye ibingibi ntabwo nzabishyigikira. Yavuze rero ko atazabishyigikira. New York Times iragira iti Israel plans to expand territory it controls in Lebanon community note that's called an invasion. Nyine tukiri aho, Israel yamaze gutangaza ko hari agace ka Libani ko mu majyepfo yamaze kwiyomekaho. Israel yo iri kurwana intambara yo kwagura ubutaka. Icyo cyo mu cyumve. Israel ubu twamaze no kwinjira mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Israel iri kurwana intambara yo kwinjira ku butaka kandi ikagura ubutaka igenzura. Mu byibuke ko Israel avuga ko itaragira na kimwe ku ijana cy'ubutaka bwahoze ari ubwayo, kandi ikavuga ko izabigeraho. Ubundi bigenze ite? Iragenda aho ikeneye hose ikasenya inzu zose n'inyoni kazica, abaturage bose bakimurwa cyangwa se bakimuka bakagenda. Israel igahita itangaza ko igiye kwiyomekaho ako gace, kandi ihita kizana abasirikare bagatangira kongera kuhubaka, igatangira kuzana abaturage gahoro gahoro bagatura muri bya bice. Iyo ni imwe mu ntego z'igihugu cya Israel. Uko bagenda bavuga ngo barashaka gukuraho ubutegetsi bwa Iran, regime change, misile, intwaro kirimbuzi. Ahubwo Israel yo irabizi ko igihugu gishobora kuyikoma mu nkokora mu ntambara bateza hariya ni Iran. Abandi bose babaciye intege, barabashegeshe, barabarangije. Iran ni ishobora gukora ibyo bibazo ndetse igateza n'intambara. Barashaka kubanza kuyigaragaza nabi, bayisenye, bayirangize, bayikure ku ikarita, bashyireho ubutegetsi bwabo bishimira bumva bashaka, kugira ngo barwane intambara zo kwagura ubutaka bwabo. Narabibabwiye ibi bintu. Mu magambo make, Amerika yo no gukomeza kwifashiriza Israel kugira ngo Israel yagure ubutaka bwayo, bica abantu, bafata ubutaka bw'ibindi bihugu. Ntawe uvuze, ntawe ugize ute. Muzi ibitero Israel igaba muri Libani, bakabigaba bavuga ngo bari gusenya Hezbollah ifashwa ikanafasha Iran. Ariko ejo bakakubwira ngo aka gace ka Libani duhise ko tukiyomekaho kabaya kacu. Mu magambo make, nuko bazi neza ko icyo Hezbollah ikora nukubabuza kwigarurira ubutaka bwa Libani. Ari nayo mpamvu kubibaza impamvu Hezbollah ifashwa na Iran ariko ikabikorera ku butaka bwa Libani, kandi Libani ntibigireho ikibazo kandi bakajya banayisenya. Nuko buriya Hezbollah iramutse itariho kandi itari muri Libani, ebana Israel mwanikanga yafashe Libani yose, mwakumva yayifashe yose. Ejo bundi muzumva hari igice yafashe kuri Palestine, kindi ejo bundi muzumva hari igice yafashe kuri Iraq, muzumva hari ibyo yafashe kuri Syria, kuko bagira ikarita ya Great Israel. Great Israel, Israel ikomeye kandi yagutse nini. Iyo karita Benjamin Netanyahu ahora yerekana. Great Israel ni ukwagura Israel ikagenda ikaguka ikaba igihugu kinini cyane. Nuko rero ibintu bihagaze, nuko ibintu bimeze.
Trump ati nategetse Netanyahu kurekeraho kugaba ibitero, ariko ibyo ntabwo bijya bikorwa. Netanyahu yaranambwiye ati twebwe rega ntabwo turi ubundi turi kugendera ku itegeko rya Amerika nyakubahwa Trump, ati turabubaha tugira dute dukomeza ahubwo dufatanye intambara tuyinoze ibintu byose bigenda neza. Iyo Trump amaze kuvuga gutyo nuko Netanyahu ahitaza akavuga intambara igakomeza, ibyo Trump yari yavuze bikaba umugani bikarangirira aho ngaho. Ibi biganiro Trump rero yazanye, iyi nyito y'ibiganiro Trump yazanye, iyi nyito y'ibiganiro Trump yazanye, avuga ngo ibiganiro biyagiye twagiye kubona tubona arabizanye ibiganiro, tumaze iminsi biri mu biganiro, Iran iti reka nta biganiro twagize, ariko amakuru ari kugenda agaragara nona aragaragaza ko akantu k'ibiganiro gahari, akantu k'ibiganiro karahari, ahubwo Trump akanavuga ko hari ingingo 15 bahaye Steve Witkoff zigomba kuganirwaho. Iran nayo ikagaragaza ko twaganira twareka twagira tutarorera, ntabwo twizeye mu biganiro bya Amerika. Abandi bati ibi biganiro bya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kuzasiga bitanze ceasefire y'ukwezi, iminsi 30, agahenge. Murumva atari ukwisuganya? Byagakwiye kuba ari agahenge kagiye guhoraho kakagumaho, agahenge k'iminsi 30. Ahubwo se mwakwemeye ko Amerika na Israel bashaka kureba uburyo bakongera imbaraga? Bageze igihe cyo gushaka kureba uburyo bakongera imbaraga, cyangwa se ni trick? Barashaka guhindura strategy, barashaka guhindura uburyo bw'intambara. None se ni gute Trump bari kuvuga iki kintu cy'ibiganiro pe kiri kuvugwa ku mpande zose, ubu cyatangiye kuvugwa, nubwo Iran igaragaza ko iri muri dute, ati tumaze kuganira kabiri, tukaganira na Amerika, ariko bakagaruka bakaturasa twari tugiye kugana ku musozo w'ibiganiro. None bari kugaragaza ibindi biganiro, ariko uko bari kugaragaza ibiganiro, Amerika iri kudeployinga, iri kohereza izindi ngabo, kandi byamaze kumenyekana ko ari ingabo zirwanira mu kirere zidasanzwe, n'izindi kandi zirwanira ku butaka zidasanzwe, hari n'izindi zirwanira mu mazi zidasanzwe. Ibi rero biraza kugaragara nk'iki? Ibi biganiro Amerika iri kuzivuga, Iran ikagaragaza ko itabyizeye, ndetse ikabwira za Egypt na za Turkiya iti ntabwo twizeye ibi bintu Amerika iri kutubwira, bitewe n'izindi nshuro twicaranye Amerika ikagenda yanga ibiganiro. Turi kubibona nanone ko ni trick, barimo baradushuka, bari kutwereka systeme y'ibiganiro, ariko bagakomeza kohereza ingabo. None se abantu bavuga ibiganiro aho gusubiza n'ingabo inyuma n'ibikoresho ngo bitangire bihave, ahubwo bari kuzana ibindi, bakazana n'abasirikare. Ubwo si byo ni ibiganiro? Mureke tuganire neza, ibyo ni ibiganiro cyangwa ni bya bindi bya talk and fight? Talk and fight, tuganire ariko tunarwane. Peace through strength, ni amahoro agomba kuva mu mbaraga n'ubushobozi. Hano rero abantu bagira icyizere gike, abantu bagira icyizere gike ku biganiro Amerika iri kuvuga. Mwibuke ko n'ubundi Trump yavugaga ko bari mu biganiro, ariko akohereza amato. Trump turi mu biganiro, akohereza indege. Trump turi mu biganiro, akohereza abasirikare. Trump turi mu biganiro, agasaba ubufasha ibindi bihugu. Trump turi mu biganiro. Ibyari ibiganiro se ubwo byagomba gukomeza ku wa mbere, ibindi byarangiye ku wa gatanu, ku wa gatandatu Amerika ntiyarashe. None se ubu Iran ikwiye kwizera bino biganiro Amerika irimo kuvuga, Pakistan ivuga ko ishobora kuba umuhuza, bakabyemera, ariko ingabo ziri kugenda, hari na gahunda y'uko Amerika igomba kohereza ingabo ku butaka. Amerika igomba kohereza ingabo ku butaka. Icyo ni ikibazo gikomeye, icyo ni ikibazo gikomeye. Ibiganiro Amerika ikomeza igenda yohereza ingabo. Mwibuke hari abantu bitwaje intwaro bari muri Iraq barwana ku ruhande rwa Iran, ariko abangaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabagabyeho igitero. Icyo gitero kikaba cyahitanye 7, 13 bagakomereka.
abo barwanaga ku ruhande rwa Irani kubera iki? Hari ibitero bya Amerika byari biri kuburizwamo n'aba barwanyi, kandi biranavugwa ko abasirikare ba Amerika barwana ku butaka muri Irani. Hamwe mu hantu bashobora kuzaturuka binjira ku butaka bwa Irani muri Iraq harimo, mubyibuke neza, muri Iraq harimo. Si n'ubwa mbere kandi Amerika ibitekereza. Amerika yari yatekereje gukoresha abakurds babarizwa hariya muri Iraq kugira ngo bajye kurwana ku butaka muri Irani, abakurds baranga. Amerika rero yisemo kohereza abasirikare bayo ku butaka kandi bagaca muri Irani, niko kubanza kugaba ibyo bitero bikomeye kuri bariya barwanaga ku ruhande rwa Irani. Ibyo ngibyo abantu bagomba kubyumva kandi bakabimenya neza. Ibyo bintu bigomba gusobanuka kuko ibibazo bikomeje kuba byinshi kuri iyi ntambara. Ahangaha rero Irani igomba kwitonda nk'uko nayo ibitangaza, ikavuga iti byaba bigoye kwizera Amerika. Ari naho rero Irani yabwiye Pakistan, ibwira Misiri, ibwira na Turkiya ati twebwe ntabwo turi kwizerera muri ibi biganiro by'amahoro bya Trump, kuko buri gihe iyo tuganira aradutera, kandi adutera turi mu biganiro, barangije baranavuga ngo none se Amerika ikomeje kohereza izindi ngabo nyinshi, bati rero twebwe turi gukeka ko ahubwo bashobora kuba iki gihe cy'ibiganiro cyangwa bari kutujyana mu biganiro bashobora no kutugabaho ibindi bitero ndetse bihambaye, cyangwa bakanicira abantu bacu mu biganiro. Si ubwa mbere baba babikoze. Israel yarashe muri Qatar igira ngo yice abanya-Irani bari mu biganiro, yarashe muri Qatar nta kindi yitayeho. Mwabonye isi itaracecetse kuri icyo kintu se? Ibi rero biragaragaza ko Irani itizereye mu biganiro bya Amerika, mu gihe nanone kandi iri kuzana ibyo biganiro yohereza n'ingabo. Iran also believes fighting could continue for another 2 or 3 weeks even if talks happen. Iran rero ikaba ikizeye neza cyangwa yizereye mu kuba ibitero bishobora gukomeza kubaho mu byumweru hagati y'ibyumweru 2 cyangwa 3 biri imbere, nubwo ibiganiro byakomeza bikabaho, ariko imirwano nayo irakomeza ibeho. Bisobanuye ngo Iran itangaje ko idashobora guhagarika imirwano ngo nukuri mu biganiro na Amerika, kubera yuko nubundi Amerika bari mu biganiro batera. Mu magambo Iran yavuze ngo twebwe niyo twakomeza ibiganiro n'ibiganiro byabaho turabikomeza turi kurwana. Ibiganiro turabikomeza turi kurwana. Mu magambo make ninga akavuze ngo ntidushobora kuganira na Amerika tutari kurwana na Amerika. Ntibishoboka. Igisirikare cya Amerika giherutse gutangaza ko gikeneye miliyari 200 z'amadolari kugira ngo gikomeze iyi ntambara. Senateri witwa Ben Sanders yavuze ko atazigera byemeza ko adashobora no gusinyira ko ibyo bishoboka. Bivuze ngo kuva abivuga atyo hari n'abandi bashobora kuba babyumva kimwe nawe muri Kongere ya Amerika bashobora kuzabangamira ibyo gutora umushinga wa miliyari 200 z'amadolari kugira iriya ntambara ikomeze. Kandi baramutse babangamiye uwo mushinga, intambara nyine igomba guhita ihagarara. Amerika se yarwana intambara idafite amafaranga yo kuyishoramo? Cyangwa Kongere yimanye ubwo burenganzira bwo ko leta ibona amafaranga? Ariko ubwo ibyo nabyo ni ibyo gutegereza gusa. Ubwo nyine Kongere ishobora kubyemeza cyangwa se ikabihakana. Igihugu cya Philippines bice muri perezida wacyo Ferdinand Marcos Jr. yatangaje ko mu minsi 45 intambara yamutse ikomeje ikijyanye n'ibikomoka kuri petroli mu gihugu cya Philippines byaba umugani. Nta kintu mushobora kwibonera kaba kabaye. Ibi byo kuvuga ngo ibiganiro hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kuzasiga bitanze agahenge k'ukwezi, ninde wabyizera? Ariko ibaze Iran na Amerika na Israel bagize agahenge k'ukwezi bakamara ukwezi batarwana, ariko bafite gahunda ko hari ibyo barimo, kandi nyuma y'uko kwezi intambara ishobora kuba yakomeza.
uko ni ukwisuganya. Irani ndikwiye kubyemera, ndikwiye kwemera n'ibyo bintu, keretse ahubwo bavuze bati dukomeze turwane turebe ikizavamo n'uyo ko kwezi kwashira n'ikindi gihe runaka kigashira. Ubwo Amerika na Israel murumva bamaze ukwezi batarwana, uburyo baba bamaze kongera kwikusanya bagahera kuri zero bajya kurasa Irani. Oya, ibyo ngibyo rwose kubyemera abantu babyitondemo, abantu babigendemo gake. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu bigoye, abantu babyitondemo rwose, abantu babigendemo gake gake ndetse gake cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutegura ingabo 3,000 birenga bagomba kujya muri Middle East. Ibi nibyo navugaga rwose, twagiye tubigarukaho. Nimba bari gutegura ingabo barangiza bagakomeza bakavuga ibi byose, Irani nayo ntabwo iri buze kwicara ubusa, irakomeza irwane kuko yamaze kumenyera ko Amerika baraganira nyuma bakabatera. Ubu bahisemo kuganira banarwana. Igisirikare rero cya Irani IRGC cyatangaje ko cyifuza ko ibihugu byose by'abasilamu ku isi byagira igisirikare kimwe, kandi icyo gisirikare Irani iremera kukiyobora ikagitera n'inkunga. Iki kintu cyaba gikomeye, kandi iki ni igitekerezo mwe muretse kugira ukundi mu cyumva kuko bukigomba kuzaganirwaho. Aba bantu mugomba kubitondaho cyane. Biramutse bibaye byahita ko bihagarika igitutu cyose ibihugu by'abasilamu bijya bishyirwaho n'iyi si. Ibi bibaye ibihugu by'abasilamu bikumvikana bigashyiraho igisirikare kimwe bihuriyeho, baba barenze, baba bakomeye cyane cyane ndetse cyane. Kim Jong Un ati mwabibonye, ari kubwira inteko ishinga amategeko ati mwabibonye ko tutagira intwaro kirimbuzi natwe bari kuba batwigirizaho nkana badutwara uko bashaka. Mwabibonye murabiruzi. Atariko ntibishoboka. Ati ubu ninde nonaha watunenga none uko twagize amahitamo yo gukora intwaro kirimbuzi. Abaturage amashyi bati kace kace. Ati rero ubu nibwo bwirinzi dufite, iyi Amerika ahubwo yitonde ku bitero iri kugaba mu gihugu cya Irani cyangwa ku gihugu cya Irani, dushobora no kwimanukira. Kim Jong Un ari we utangaza ibi bintu. Murumva rero ko ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze guhindura isura pe, ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze guhindura isura. Ndushobora kumenya ngo ibi bintu ndabitwara nte, ndushobora kumenya ngo ibi bintu ndabifata nte, ibi bintu biraza kugenda bite, ibi bintu biraza kurangira bite. Ibi byose nk'uko rero mbibabwiye nibyo biriho none kugeza uyu munota. Israel yakomeje kurasa, Amerika yakomeje kurasa, Iran ikomeje kurasa, yatangiye no gukoresha izindi misile nshyashya abantu batari bazi cyangwa batamenyereye, ariko ibyo ntawe bikiri gutungura. Ibyo mwese murabizi ni bisanzwe. Twebwe rero turakomeza turebe, dutegereze turebe ikizavamo, nimba ibi biganiro bizaba, nimba bizakomeza. Ubwo byose no gukomeza gutegereza nyine tukareba ikivamo. Reka ahubwo tubashimire, dufate uyu mwanya dusoza iki ngiki, ahubwo tubategurire n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Reka rero iki ngiki tugisoreza aha ngaha, dukomeze tubategurire n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Ngero wakibategure nkana kibagezaho, nari Robert Sympathique Iyandemye. Mukore subscribe, like, comment na share, dukomeze kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Asante sana.